so na Akyem Pameng ya wetiwa ismensi no mo na beto jasempre wanyi se koso wo hono mo pa na wo mususu se Galamsey na koso wo hono ntia ena mema no bi afa ho no wo de reges ne wo kro no mu no emunsam ene Kwakubedu ene pani kwankyerefo hwa pomuden ho de ho bo nsam so ewo atiwa east mensin mu apoye mantan mu na de atodwa se eho behia pa se suku ahodo wo ho no ombetetem ya ahodo wo bekyerɛkyerɛ mafra no apomuden ho enhyehyeye ne kwano obefa so babo ho ban afiri nyinsen eho na fe enam yare ahodo ho se ne be ya opomuden ebegyina won na so timamfo anase mpanifo nananom ne nanan hemamu na omu nyina edi adanse se Galamsey anase mine na yina enim say Galamsey no eno so eye ade ba ko a ema sa employee so den ekosoro ema enamu yade so den enso eka ho bi enti eye yankasa na ye ka as health workers na mumtumamfo na say den egitum awon won kase Galamsey no so den eye one of the root cause a ema employee say ene enamu yade den ekosoro ewo dituduma Wahene ya ono ewo Akyem Pameng berema okoto danso ya otoso mienu ya ono so ebe adwumede ya sibie ede kokobon nsem ma awofo pa so momoden a se wonu betwe ho afiri emofra ana wo ma wode wo ma aware ntam no eho sabika fa che we batan na wo ba wo fie na wo bono wo ye ni hahan ana wo ni ko sesi wa se obere mi ni nda e shere no ni nda na kwa no wo fie wo titi no Nina your friends. Or say akra no, we na fa ho die. Etime bom penifo mane ne ehwe, e di bibia ide eto. Say ehwe na ehwe a e be ko police station. Akọ report so ama police for afa 7 no. Ahwehwem. Aban na ebo no homoden pa wo mo a etu fam agudie wo ne kwambo ne so no eho abaso bon so de bebre no wo mo gye. Then so any no one more Ghana National Association of Small Scale Miners who knows if he say nkatebone for na be frank katepaninti ya chechira na ya chira be che wo mo so niema okwan bi so no ha wo madwen to wo mo stramping for so de wo mo ye na ye de nemum omma nsonso ye ne na ho na wo mo hunu papa ene bone nchire bone no emunsam eni Awumse abanyi ebon homodin se efama gudu manfo etu emfa kwampa so no wono bedi dwuma ede afa ho nanso eyade a omanfo pina na ekasafa ho se ginaya abanyi esi no enya de se eboa small scale miners a wono wotumi krata se wono ebetu efam agudie ena meno so ena ma ekuma wono eka Ghana National Association of Small Scale Miners ede to just say wono mfidi a wode ye adwuma nyina no eyade se wono age efiri wonsam emfa ho se wono ewo enkrata ekire se wobetu mi edi juma ana meno so ene wode adesre eto mpenyifo enimu se Agye ensam na yebesra aban yebesra ne pi sensa aban ni bi abakọ aban a obakọ ye se ya na oye ye ma enuma nyina gu ye ebikura wu ye ko asamado ebe so antimi angina wo na aso bio enti yebesra aban se onfre na oni yentinase yempanyimfo kukudam ho Yesa wo National Small Scale Money or tax force yetimi ye adwuma na eyi nkrofo a wo red zone enrichi no what in some we sin so eka ho and obeti ye wotina ye de bia obi sori a no obetake yaso ye besra ban ye pese obo succeed enunti do on mayen to sa security for ni na fo se obi andan aw so pese wo ye operation a ye nim se ebinim wo red zone ebinim so aso ode ye van fa empanyin for no so na tax force would engage you na intimi katibone na emfrim